Breaking news. Obedi Zebedi augete niegutwara MC Zaku igotini nikumuthukiria ritwa. Obedi augete ihinda ni ikinyu. Na Obedi akiaria thainie wa social media aerete MC Zaku riu niguguthitanga riu tondu we ni wokire nenda-ini ukiaria uhoro wa ndeto utari na uma wacio ugituma maundu makwa maharagane biu we ni watumire menu biu guku nenda-ini so we hariria riu ihinda na ikinyu biu ndigukira ringi ucio ni Obedi Zebedi ete MC Zaku riu niguguthitanga riu tondu we niwe wokire nenda-ini ukiaria uhoro wa ndeto utari na uma wacio ugituma maundu makwa maharagane biu we ni watumire menu biu guku nenda-ini so we hariria riu ihinda ni ikinyu biu di gukira ringi we ucio ni Obedi Zebedi narauga niegutwara MC Zaku igotini atina mundu MC Zaku ariria make magituma amenwo pio guku nenda-ini nekirauga ni kumutwara nenda-ini kai Pretty Vishina kirokire na maundu mariku aga kana kai Pretty Vishi apirie ko inspire andu angi mabie will come out na some clear of these things na daigira then your comment section guys we Obedi wito Obedi Zebedi wito hoi ni akuona toro reke tuigire moja kwa moja ni nawe then your comment section one ado oria merite Obedi Zebedi biguni ni bari mutire Obedi Zebedi wega nyue tuigire then your comment section then I'll be back. Only woike thini wa comment section na Obedi Zebedi Ngai niwe ndugite take this serious, don't joke please. Andu magoka ma comment ta John Therema kwenda kubafu wewe hiyo time yote leo ndio umejua shonoka muno. Nancy Joki akamwira mwanaume hauna kazi ya kufanya Kenya watu wamefanya pia unataka kufanya we hena Muigai Junior gitai wa Ngare gucene Muigai Junior awite tamenyane wora when you hate yourself you always see everyone as an enemy bro jipende watakupenda jitambue watakutambua love is not what you get but what you give stop this blame game tigai tagia na thayo yeah eda ona tiga igotini vikinya shatini we ogo comment section gwakana ladies and gentlemen nigwenda muone andu uria merite Obedi Zebedi Lincoln Wajiko. I would like to advise you that you should mind about where you get your next meal we kai gazozo tiga uri mwana ke ko gweta ushindana na njogu kumia we Eric Maina we nyua musufa ugakome woi Obedi Zebedi wito kai tuka wagige original kawetio niage coffee ya koge mukanie agata mundu akamwe niage coffee ya koge mukanie ena bitu wa maitha are you okay umekope wapi hii Zebedi we nduthi igotini rucio andu matiramuhuha comment section hamtona binguni yani unaamka maisa yani unaanika maisa shwari usiguze hapa usione kairetu kawagige niko naona kama unaonewa lakini kusema ukweli wewe uko na shida siku hizi uko na mambo hazieleweki ndesta wairimo shaitani nikuo kwega burari we ekedige kurekia Vivian niwe sira uriaga mbeca ingigura V8 kana ugatura wirawo ni watirio next year ni 2037
nie thitangaga andu matu-ini. Hey, Vivian bro ni waria. Paybill haja expire. Tutamtoa tu. Arisha. Dagitige ona mubuto othie gotini. Woi. Maundu niguo maikarite. Hena kiuria andu maroria na ku ni comment section ini. Ati thiku icio ciothe wariku. Age makoria Obedi kawacokereire ile kitu ile kitu andu makoria wenu wi uhoro wa shira atiriri KMC za kwariria atia uhoro wa Obedi uhoro wa Obedi Sabedi kariria uhoro wake ukomera kanyeki-ini kana niki kirathi na mbere. Do you think Obedi Sabedi is serious? Kana ni crowd chasing? Wanaona seriousness ya Obedi Sabedi thini wa comment hiyo kana thini wa post hiyo ati ni gutora MC zaku igotini kana iko muthitanga. Do you think is serious kana ni crowd ni gwetha aretha crowd? Niki maundu maya moka after story ya Pretty Vishi na twakiona Pretty Vishi sawa akiona wera na kampuni 5 nicio acokerio uguo kona cio nicio Aeropole nacio kampuni 5 Aeropole na kampuni 5 atuike brand ambassador. Terere MC zaku arenda Obedi Sabedi arenda atia riu kana kugerio ne kana kutafanyika kitu yoyote ile kana inywe mona harathi atia andu agai pani ndiona yana seriousness by the way nie diwe don't know why I don't see any seriousness here about the Obedi Sabedi. Is he serious? Kana MC zako ugiria atia horo wake no ina video hiyo to MC zako udere respond kada kinyirwo ni horo ni guthitangwo ringi kona mashira meri kuria milimani wa boss lady na riu wake rutiko wa Obedi Sabedi kagora thia ni odo yo dirona wina seriousness, but let's wait and see. Maybe Obedi Sabedi minute kana hii ndio kuona handshake ya Obedi Sabedi na MC zaku kana hii Obedi Sabedi ni bora yake rutai nego crowd. You never know by the way, like tuone, but all in all ogwo nego maundu maikarite. Obedi Sabedi ogwo nego augite no diwe kana niamanicite na diwe kana oria arauga kana niamanicha ugwo kana okwaria raria. But let's wait and see. Nothing in the comment section no akiona ado matira mwera no riito. In fact ado neko joke mana joke. People are joking, they are just joking. Mationa Obedi Sabedi te serious. Mationa te serious in life kwaja. But anyway, time will tell. Like twete tuone uria wo ikara. Huko na kuoi ni kwa Kikuyu Podcast. Ndio mwana yake gina kaige. Moni manyuno yako mwenyandikia thini wa comment section. Mojere nyita keyboard yaku type ojere moni yako nyapi. This is what it is. Ladies and gentlemen, goma twine amarathime.